언제나 우리와 함께 하시며 प्रभु हाम्रो साथ हुनुहुने परमेश्वर 우리의 모든 것을 주관하고 계시는 여호와 하나님, हामीलाई सबै कुरामा डोर्याउनुहुने प्रभु 오늘 또 우리에게 평안을 주시고 감사함을 주셔서 너무너무 감사드립니다. आज हामीलाई शान्ति अनि आनन्द दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। 우리의 생명의 구주가 되시는 예수 그리스도의 어, 탄생의 날이 다가오고 있습니다. प्रभु हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुने प्रभु येशू तपाईँको जन्म उत्सवको नजिकतामा हामीहरू छौँ। 독생자 예수 그리스도를 하나님께서 이 땅에 보내신 까닭은 प्रभु तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रिस्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो। 하나님께서 우리 사람을 사랑하사 우리 사람의 죄를 대속하시기 위함이었음을 우리가 알게 하여 주시옵소서. अनि हामी मानिसलाई प्रभु तपाईँले प्रेम गर्नुभयो, हाम्रो पापको निम्ति तपाईँले त्यो दुःख र कष्ट उठाउनुभयो। 어린 양의 죽음으로 어린 양의 피로 우리가 죄사함 받았던 것처럼 जसरी प्रभु तपाईँले पुरानो करारमा थुमाको रगतद्वारा पाप क्षमा दिनुभएको थियो, 하나님이신 예수님께서 사람의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 우리를 대신하여 흘리신 보혈의 피로 प्रभु तपाईँ संसारमा आउनुभयो, मानव रूपमा आउनुभयो र हाम्रो पापको निम्ति तपाईँ बलिदान हुनुभयो। 우리의 모든 죄가 사함받았음을 믿습니다. हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू तपाईँले बोक्नु भएको छ, क्षमा दिनुभएको छ, हामी विश्वास गर्छौँ। 그 복음을 세상에 전하는 크리스마스가 되게 하여 주시옵소서. आज यही सुसमाचार क्रिसमस मार्फत हामी सारा संसारमा प्रचार गर्दछौँ। 이 시간도 주님께서 저희와 함께 하심에 감사를 드립니다. यो समय प्रभु हाम्रो साथ तपाईँ रहनुहोस्। 참된 예수 그리스도의 복음과 천국 복음을 온전히 전하고 가르치게 하여 주시옵시고 प्रभु तपाईँको सुसमाचार र त्यो स्वर्गको राज्यको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। 우리 학생들은 그 복음을 온전히 믿고 그것을 전하고 증거하는 귀하고 복된 종들 되게 하여 주시옵소서. हामीहरू तपाईँको वचनलाई अध्ययन गर्दै साँच्चै ती वचन र सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने प्रचारक बनाउनुहोस्। 오늘 또 강의를 하는 김은희 교수님 하나님께서 붙들어 주시고 함께하여 주시옵소서. आज हामीलाई सिकाउनु हुने किमुन हे प्रोफेसर तपाईँको हातमा छ। 모든 학생들에게 지혜의 영을 허락하여 주시옵소서. हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान र बुद्धिले भरिपूर्ण बनाउनुहोस्। 참된 복음을 올바르게 전하고 올바르게 깨닫게 하여 주시옵소서. तपाईँको सत्यताको वचनलाई सत्यतामा हामी सिक्दै सत्यतामा नै प्रचार गर्नको निमित्त सहायता गर्नुहोस्। 오늘 또 통역으로 수고하시는 나사로 장로님께 축복합니다. प्रभु मलाई पनि उल्था गर्नको निमित्त सहायता गर्नुहोस्। 모든 시간 하나님께서 함께하여 주심을 믿사옵고 나의 구주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도드리옵나이다. यी 아멘. सम्पूर्ण क्लास तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। 아멘. 네. 지난 시간까지는 역대상을 공부했습니다. 이제 이 시간에는 역대하를 강의하도록 하겠습니다. हामीले 역, गएको क्लासमा चाहिँ नि पहिलो इतिहास हामीले अध्ययन गरेर सक्यौँ। अब हामी दोस्रो इतिहासमा हामी जाँदैछौँ। 역대하의 기록 배경과 특징을 살펴보면 हामी यो पहिलो इतिहासको पुस्तकको इतिहासलाई पनि हामी यदि हेर्ने हो भने 솔로몬의 성전에 대한 이야기로 시작하여서 जसरी सोलोमनको जुन मन्दिरको जुन निर्माण भएको छ त्यसको बारेमा हामी पाउँछौँ।
솔로몬의 성전에 대한 이야기로 시작하여 400년이 지난 후에 जब सोलोमनको मन्दिरको निर्माण गरेको मन्दिरको इतिहास छ त्यसपछि 400 वर्षपछि 고레스가 성전을 재건하라고 조서를 내리는 이야기까지로 끝을 맺습니다. अनि बेबिलोनको राजा होइन मादी फारसका राजा कोरेसले होइन ती सबै कुरा पछि उनीहरूलाई फर्काइ ल्याउँदछन् 어, 역대상은 다윗을 중심으로 기록을 했다면 역대하는 솔로몬을 중심으로 기록이 되어 있습니다. पहिलो इतिहासलाई हामी हेर्ने भने दाउद मुख्य पात्रको रूपमा दाउदलाई हामी भेट्छौँ भने दोस्रो इतिहासको पुस्तक चाहिँ हामीले राजा सोलोमनलाई पाउँदछौँ 또한 다윗 왕의 경건한 것을 본받은 왕들이 있습니다. 그 왕들의 열정적인 그런 개혁하는 사역, 그것을 부각시켰습니다. अनि हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने धेरै राजाहरूको बारेमा पाउँछौँ अनि राजाहरूले के गरे होइन कति पतन भए कति असल भए त्यो कुरा पनि हामी यहाँ देख्दछौँ 음, 그 개혁자들의 사역을 통해서 하나님의 거룩한 계획이 이루어지고 있음을 밝혀줍니다. अनि यी राजाहरूद्वारा नै परमेश्वरको पवित्र परमेश्वरको योजना कसरी काम भयो भन्ने कुरालाई हामी हेर्दछौँ 어, 주로 남유다의 왕들에 대해서 기록하고 있는데 विशेष गरी दक्षिण यहुदाका राजाहरूको बारेमा हामी पाउँदछौँ दक्षिण यहुदाको राजाहरू 이야기가 제사장적 관점에서 기록되고 있습니다. अनि पुजारीहरूको बारेमा पनि हामी पाउँदछौँ 하나님의 계획이 이루어지고 하나님의 운동이 전개되고 진행되고 있음을 그 다윗 왕가와 성전을 통해서 말하고 있습니다. विशेष गरी यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने राजाहरू मात्रै देख्छौँ पुजारीहरू देख्छौँ तर परमेश्वरको योजना ती राजाहरूद्वारा भएर कसरी बग्यो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ 열왕기 상하고 역대 상하고 역대하는 저자가 같다고 볼 수 있습니다. 에스라 제사장 학사였던 हामीले पहिलो 분이 इतिहासको पुस्तक 저자입니다. पहिलो इतिहासको पुस्तक अनि दोस्रो इतिहासको पुस्तकलाई हेर्ने हो भने हामी लेखक चाहिँ होइन एज्रा भनेर हामी पाउँदछौँ 그래서 저자는 다윗과 솔로몬, 유다 왕국의 역사를 중심으로 기록하면서 विशेष गरी राजा सोलोमन अनि त्यसपछि यहुदाको राज्य केन्द्रित भएर यो पुस्तकलाई हामी हेर्दछौँ 예배와 제사 또 하나님의 섭리를 강조하는 종교적 교훈을 전달하려고 하는 의도가 있습니다. अनि यहाँनिर होइन त्यो बेलामा गरिने आराधना अनि वेदी र त्यसपछि ती पवित्रकरण शुद्धिकरणका कुराहरू पनि हामी यो इतिहासमा पाउँदछौँ 그래서 성전과 제사장을 강조하고 있습니다. अनि हामीले यहाँनिर पवित्र स्थान होइन पवित्र स्थान र पुजारीको बारेमा पनि जोड दिएको पाइन्छ 그리고 나중에 이제 고레스 칙령에 대해서 말씀을 드리겠지만 그 고레스 칙령을 통해서 포로 귀환 후에 고레스가 칙령을 내리는데 अब यहाँनिर हामीले इतिहासलाई बुझ्नुपर्दा इजरायलीहरूलाई जब बेबिलोनले निर्वासनमा लिएर जान्छ लिएर गइसकेपछि पछि राजा कोरेसको शासन आउँछ अनि उनी कोरेसले चाहिँ इजरायललाई फर्काउने काम गर्दछ 그것을 통해서 심판의 역사 뒤에
또 하나님께서 미래에 대한 비침을 보여주는 것, 즉 하나님 나라의 소망을 보여줍니다. जसरी इजरायलीहरूको हामीले हेर्ने हो भने इजरायलीहरूलाई न्याय गर्नुभयो परमेश्वरले अन्धकार बनाउनुभयो तर त्यो पछि पनि ज्योति छ भन्ने एउटा आशा देखाएको पाइन्छ. 그래서 역대상은 다윗의 자손을 통해서 예수 그리스도가 오시는 그 계보에 대해서 주로 이야기를 하고 있다면 पहिलो इतिहास चाहिँ राजा दाउद र दाउदको वंश र दाउदको वंशबाट नै येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ भन्ने कुरो इतिहासमा पाउँछौँ. पहिलो इतिहास 역대하는 솔로몬 왕의 자손들, 솔로몬이 한 일, 그리고 유다 왕들에 대해서 기록하고 있습니다. अनि दोस्रो इतिहासमा धेरै कुरा पाउने चाहिँ राजा सोलोमन अनि सोलोमनले गरेका कार्यहरू र यहुदाको मात्रै राजाहरूको बारेमा पाइन्छ. 통일왕국에서 분열왕국으로 가서 북이스라엘과 남유다로 나뉘게 되는데 남유다 중심의 기록이라는 말씀입니다. जसरी राजा सोलोमन पछि राजा रहबामको शासनकालमा उत्तरी इजरायल दक्षिण यहुदा विभाजन हुँदछ र त्यो एकीकृत राज्यबाट विभाजित राज्य हुन्छ जसमध्येमा यहुदाको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ. 그래서 왕이 20명의 왕을 이제 오늘부터 해서 쭉 역대하 1장에서부터 살펴보도록 할 것입니다. दक्षिण यहुदापट्टि 20जना राजा थिए. अनि त्यो 20जना राजाको नामहरू धेरै गाह्रो छ हामी सम्झिन्छैनौँ तर मुख्यलाई हामी अब हेर्दै जानेछौँ. 이제 역대하 1장부터 좀 살펴보면은 큰 주제를 한번 살펴볼까요? 큰 주제를 보면 역대하는 크게 솔로몬의 통일왕국과 남유다 중심의 왕정 역사를 기록하고 있습니다. हामीले पहिलो इतिहासको एक अध्यायबाट हेर्दै जाने भने यसलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ. एउटा चाहिँ एकीकृत राज्य त्यो चाहिँ राजा सोलोमन हो. सोलोमनको राज्य पछि त विभाजित भएको छ. विभाजित राज्य तर यहाँ चाहिँ यहुदाको राज्य मात्रै. 그래서 다윗의 아들 솔로몬이 이제 왕으로 등극을 하면서 성전 건축을 하게 됩니다. अब यहाँनिर हामीले एक अध्यायमा हेर्ने भने राजा दाउदको छोरा हैन सोलोमन राजा हुन्छ र यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्दछ. 역대상에서는 다윗이 성전을 짓기 위한 준비를 하는 것을 자세하게 기록했다면 역대하에서는 솔로몬이 다윗이 계획한 대로 성전을 그대로 짓는 과정이 기록된 것이죠. हामीहरू अब बाइबल पल्टाएर राखौँ दोस्रो इतिहासको पुस्तकलाई. पहिलो इतिहासको पुस्तकमा चाहिँ राजा दाउदले यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्नको निमित्त तयारी गरेर सबै कुरो तयारी बनाएको छ भने दोस्रो इतिहासको पुस्तकमा चाहिँ राजा सोलोमनले यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गरेको हामी पाउँदछौँ. 그리고 남유다의 왕들의 업적과 통치 그것을 기록하고 있는데 주로 신앙의 기준으로 평가하고 있습니다. दक्षिण यहुदापट्टि चाहिँ यहुदाको राजाहरू एउटै वंशको चाहिँ आउँछ, चेन्ज हुँदैन हैन. राजा त चेन्ज हुन्छ तर वंश चेन्ज हुँदैन र त्यो एउटै वंशमा आएको हामी पाउँछौँ. 그리고 마지막에 이제 고레스 칙령을 통해서 유다 백성들이 포로로부터 귀환하는 그런 과정, 그런 것을 또 기록하고 있습니다. पछि जम्मै यहुदाको राजाहरूलाई पनि निर्वासनमा लिएर जान्छ. निर्वासन गयो तर फर्काउने काम चाहिँ राजा कोरेसले गर्दछ. फेरि BC 1010년에서 931년에
이제 솔로몬이 통일 왕국 시대의 첫 번째 왕으로 등극을 하게 됩니다. जब BC 1010 देखि यो 931 को बीचमा राजा सोलोमन आउँदछ। 솔로몬이 이제 등극해서 성전을 건축하게 되는 과정이나 이러한 것들은 역대하 1장에서부터 9장 31절까지 기록되어 있습니다. हामीले 1 अध्यायदेखि 9 अध्यायको 31 पदसम्म हेर्ने भने चाहिँ राजा सोलोमन आउँदछ र राजा सोलोमनले यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गरेको कुरो चाहिँ 9 अध्यायसम्म हामीले पाउँदछौँ। 솔로몬은 성전을 7년 만에 건축하게 돼요. सोलोमनले चाहिँ यरुशलेमको मन्दिर 7 वर्ष लगाएर निर्माण गरे। 1장 1절에서 13절까지의 내용은 뭐냐면 솔로몬의 7,000번제를 하나님께 드림으로 인해서 하나님이 응답하시는 내용입니다. हामीले यहाँनिर 1 अध्यायमा हेर्ने भने सोलोमनले प्रार्थना गरेको छ र यहाँनिर एकदम धेरै होइन बलि चढाएको हामी पाउँदछौँ। 솔로몬이 지식과 지혜를 하나님께 구했는데 하나님께서는 지식과 지혜 외에 부와 재물과 영광도 함께 주셨음을 볼 수 있습니다. राजा सोलोमनले बुद्धि मागेको परमेश्वरलाई, तर परमेश्वरले बुद्धि मात्र न ज्ञान बुद्धि पनि दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, धन सम्पत्ति अथाह पनि परमेश्वरले दिनुभयो। 이제 솔로몬이 그래서 하나님이 주신 지혜로 남유다를 통치하면서 나라가 번성하게 됩니다. जब राजा सोलोमनको शासनकालमा एउटा पूर्ण हृदयको रूपमा चाहिँ नि सोलोमनले काम गर्दै गए सुरुमा, अनि राज्यलाई चाहिँ नि हैन एकीकृत पनि गर्दै गए सुरुमा। 2장으로 가면 성전 건축을 위해서 솔로몬이 준비하는 과정이 나옵니다. 일꾼을 세우고 필요한 제목을 만들고 재료들을 준비하는 내용이 담겨 있습니다. 1 अध्यायमा राजा सोलोमनले राम्रै गरेको छ। हामी 2 अध्यायमा जाने हो भने राजा सोलोमनको शासनकालमा मन्दिरलाई निर्माण गर्नको निमित्त फेरि यहाँनिर तयारी गरेको हामी पाउँदछौँ। 3장에서 4장까지는 이제 솔로몬이 성전 건축을 시작하는데 हामीले 3 र 4 अध्यायमा हेर्ने भने राजा सोलोमनले मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे। 아버지인 다윗이 준비해 놓은 성전터, 즉 여부스 사람 오르난의 타작마당에 성전 건축을 하게 된 겁니다. हामीले 3 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने चाहिँ राजा सोलोमनले तिनका पिता दाउदले परमप्रभुको दर्शन पाएर यबुसी अरौनाको खलामा एउटा स्थान तयार पारेका यरुशलेमको हैन त्यो डाँडामा चाहिँ प्रभुको मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे। 이제 5장으로 넘어가면 5장에서는 성전 건축을 완공한 후에 법궤를 옮겨다가 새 성전에 안치하는 내용이 나옵니다. अनि त्यसपछि 5 अध्यायमा हेरौँ 3 र 4 चाहिँ यरुशलेमको मन्दिर निर्माण बनाएको, अनि 5 अध्यायमा चाहिँ नि करारको सन्दुक हैन मन्दिरमा ल्याएको हामी पाउँदछौँ। 솔로몬이 이제 성전을 건축을 해놓고 하나님께 기도했을 때 응답하실 때 7장 22절에 보면 성전에 하나님의 영광이 가득 찼다고 그렇게 기록되어 있습니다. साँच्चै नै जब सोलोमनले मन्दिर निर्माण गरे अनि मन्दिर निर्माण गरिसकेपछि यरुशलेममा को मन्दिर निर्माण गरिसकेपछि करारको सन्दुक ल्याएर राखे। अनि त्यसपछि सोलोमनले प्रार्थना गरेको छ। प्रार्थना गरेपछि यरुशलेमको मन्दिरमा चाहिँ परमप्रभुको महिमाले भरेको छ। 그리고 솔로몬이 기도할 때 이제 하나님이 불로 응답하셨거든요. 근데 그 불로 응답하신 것에 의미가 있습니다.
सोलोमनले जब मन्दिरलाई समर्पण गरे अनि प्रार्थना गरे अनि परमेश्वरले आगो द्वारा त्यहाँनिर हामीले 7 अध्यायमा हेर्ने त्यहाँ पाउँछौँ 7 अध्यायको होइन 1 पाउँछौँ आगोद्वारा आगो झरेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ 어, 불이 이렇게 불로 응답을 해서 불이 임했다는 것은 첫째로 기도의 응답의 표입니다. हामीले 하나님의 7 अध्याय 기도에 응답하신 표. 7 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने जब सोलोमनले प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो भनेछ आगो झर्नुको चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर हो 두 번째는 하나님의 임재의 표입니다. नम्बर 1 प्रार्थनाको उत्तर नम्बर 2 चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति 세 번째는 하나님의 영광의 표입니다. तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको महिमा 하나님이 기도에 응답하실 때 이렇게 불로 많이 응답을 하시잖아요. 그때 이런 의미가 있다고 볼 수 있습니다. 그리고 이제 अ, 하나님께서 제사를 드릴 때, 하나님께 이제 성전을 건축하고 솔로몬이 낙성식을 해요. हामीले सोलोमनले यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गरिसक्नु भइसकेपछि होइन मन्दिरलाई समर्पण गरेको हामी पाउँदछौँ 하나님께 감사의 제사를 드리는 거죠. अनि त्यहाँ चाहिँ सोलोमनले होइन बलिदानहरू चढाएको छ धन्यवादी भएर हामी धन्यवादीको साथ गरेको हामी पाउँदछौँ 역대하 6장 2절에서 10절에 보면 7일 동안 거행했다고 기록하고 있어요. होइन हामीले दोस्रो इतिहास 6 अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने साँच्चै नै यहाँनिर 12 पददेखि तलतिर समर्पणको प्रार्थना गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ 우리 한국에서도 교회를 지으면 입당 예배를 드리고 또 모든 경제적인 이런 물질 문제나 여러 가지가 다 해결되면 헌당 예배를 드립니다. 한국은. कोरियामा पनि यो चर्चहरू बनाएर सकेपछि यो समर्पणको सेवा गरिन्छ अनि समर्पणको सङ्गति पनि गरिन्छ अनि त्यो समयमा होइन धेरै त्यहाँ मेहनत र परिश्रमहरू गरेको हुन्छ धन्यवाद त्यसपछि समर्पणको सेवा त्यसपछि धन्यवादको सेवा पनि गरे किनकि धेरैले त्यहाँनिर मेहनत गरेको हुन्छ नि त 그리고 7장 12절에서 22절을 보면은 하나님의 응답과 성전을 중심으로 해서 언약이 주어지는데 7 अध्यायको 11 पददेखि हामी तलतिर हेर्ने हो भने यहाँ मन्दिरको समर्पण भएको छ त्यसै परमप्रभु चाहिँ परमप्रभुको उत्तर पनि यहाँ पाएका हामी पाउँदछौँ 17절 말씀을 보면 내 나라 왕위를 견고하게 하되 다윗에게처럼 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 끊어지지 않게 할 것이다 라고 말씀을 하고 있습니다. 17 पद 7 अध्यायको 17 पदमा यहाँनिर परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो यदि त चाहिँ मैले तँलाई दिएका सबै आज्ञाहरू पालना गर्दै र मेरा विधि विधानहरू मान्दै तेरा पिता दाउद मेरो दृष्टिमा हिँडिस् भने भनेको हामी पाउँदछौँ सोलोमनलाई परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो 8장 1절에서 9장 28절까지의 내용을 보면은 솔로몬이 많은 방면으로 업적을 남겨요. 그리고 부귀영화를 누리게 되는데 자세하게 조금 살펴보면 सोलोमनले सुरुमा राम्रै गरेको देख्छौँ तर पछि उसले बिगारेको छ केही तर हामीले 8 अध्यायमा हेर्ने हो भने सोलोमनको कामलाई हेर्ने हो भने 이제 8장의 내용을 보면 성전을 건축하고 난 다음에 주변 그 성읍들을 건축하고 또 영토를 확장하게 됩니다. यरुशलेमको मन्दिर मात्र होइन 8 अध्यायमा परमप्रभुको त्यो मन्दिर र आफ्नो राजमहल पनि निर्माण गरेको सोलोमनले त्यसरी गरेको छ 그리고
바로의 딸을 위해서 궁을 짓고 또 그곳으로 인도하기도 하고 त्यसपछि राजा सोलोमनले यहीँबाट अब बिग्रिन सुरु पनि गर्छ। उसले धेरै श्रीमतीहरू ल्याउँछ, फारोको छोरी पनि लिएर आउँछ, फारोको छोरीलाई पनि दरबार बनाइदिन्छ। 율법에 따라서 절기를 지키고 अनि व्यवस्था अनुसार सोलोमनले होइन चाड पर्वहरू पनि मनाएको हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर हामी हेर्नु नि 12-13 पदमा 제사장들로 성전에서 봉사를 또 하게 합니다. त्यसै गरी यरुशलेमको मन्दिरभित्र होइन पुजारीहरूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पनि राखिदिए। 음, 주변에 또 나라들로부터 보물들이 솔로몬 왕에게로 들어오기도 봅니다. हामीले त 9 अध्यायमा गएर हेर्नु नि, सोलोमन यति शक्तिशाली राजा भयो कि त्यो वरिपरिको राज्यहरूले पनि धेरै कोसिलीहरू लिएर भेट्न आउँदथे। 9장으로 넘어가면 솔로몬 왕의 부귀 영화가 막 천하 열왕보다 더할 만큼 강성하게 됩니다. 9 अध्यायमा जाने पनि राजा सोलोमन यति गौरवशाली भयो कि त्यो बेलाको समयमा भनिसाध्यै छैन, धेरै गौरवशाली। 솔로몬이 잘못한 것도 있잖아요. 그런데 이 역대하에서는 솔로몬의 잘못된 거 이런 거는 기록을 이렇게 자세하게 안 하고 있습니다. राजा सोलोमनले गल्ती गरेको छ धेरै, त्यो चाहिँ हामीले अगाडि राजाहरूकै पुस्तकमा पाउँदछौँ भने यो इतिहासको पुस्तकमा सोलोमनले गरेको खराब कुराहरूलाई यहाँ समेटेको छैन त्यति। 그 솔로몬이 이방 여인을 왕비로 맞이해서 죄를 범하는 거 이런 것은 열왕기 상해에서 11장에서는 다루고 있지만 여기에서는 안 다루고 있다라는 말이에요. इतिहासको पुस्तकमा चाहिँ राजा सोलोमनले कम्ता धेरै बुढीहरू ल्याएको छ होइन। हामीले दोस्रो राजामा गएर हेर्ने पनि 11 अध्यायदेखि पछि हेर्ने पनि धेरै अन्य जातिहरू विवाह गरेको छ, तर इतिहासको पुस्तकमा चाहिँ हामी त्यो पाउँदैनौँ। 이제 역대하의 내용 중에서 이제 세 번째 단원에서 솔로몬이 죽은 뒤에 분열왕국이 되거든요. 거기에서부터 9 अध्यायको अन्तमा गएर सोलोमन राजा जति गौरवशाली भए तानि ऊ मर्दछ। उसको मृत्युपछि चाहिँ नि एकीकृत राज्य चाहिँ विभाजित हुँदछ। 고레스 포로 귀환에 대한 조서가 발표되기까지가 이제 세 번째 단원입니다. उनीहरू विभाजित हुन्छ अनि निर्वासनमा जान्छ र राजा कोरेसले उनीहरूलाई फेरि फर्काइ पठाउँछ यरुशलेममा। 그게 이제 역대하 10장부터 있는 내용인데요. 주로 남유다의 왕들이 20명의 왕들이 쭉 기록되어 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने 10 अध्याय तलतिर विभाजित राज्य सुरु हुन्छ अनि 20 जना राजाहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। 제가 분열왕국으로 될 때 원인에 대해서 말씀을 드린 것 같은데 그 중에 이제 가장 큰 원인이 뭐라고 그랬는가요? यहाँनिर मुख्य कुराहरू हामी पाउँदछौँ, त्यो कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। 나장로님은 아시는가요? 솔로몬이 저기 죄를 지음으로 그랬잖아요. 그러니까 솔로몬이 우상 숭배를 하는 것이 가장 큰 원인이 돼요. 분열왕국이 될 때. 이건 좀 아셨으면 좋겠고요. राजा सोलोमनले पाप गरेको छ, त्यो पापको कारणले नै पछि गएर उत्तरी इजरायल दक्षिण यहुदा विभाजन हुँदछ। 이제 역대하를 이해하려면 이 왕들이 정직하게 행할 때
하나님의 뜻대로 정직하게 행할 때는 하나님의 은혜를 입고 강성해요. राजाहरूको पुस्तकले हेर्दाखेरि विशेष गरी यहाँनिर इतिहासमा आएर हामी हेर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई जुन तरिकाले डोर्याए तर उनीहरू एकीकृत हुनुपर्ने विभाजित भएको छ। 그런데 교만하여서 또 아니면은 우상을 섬기든지 악을 행하면 하나님께서 징계받는 것을 강조하고 있어요. जब उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दथे अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले हैन विभिन्न तरिकाले अरू ठाउँका राज्यहरूलाई लाठोको रूपमा प्रयोग गरेर न्याय गर्नुहुन्थ्यो। 그리고 성전과 성전 제사 드리는 것과 관련하여서 업적을 남긴 그런 왕들은 선한 왕으로 굉장히 강조하고 또 그렇지 못한 왕은 악한 왕으로 그렇게 분류하고 있습니다. अनि यहाँनिर हामीले 20 जना राजा मध्येमा 12 जना राजा जो आफ्नो परमेश्वरको दृष्टिमा पाप गर्दथे ती खराब राजाहरू छन् अनि 8 जना राजा चाहिँ राम्रो राजाको रूपमा पनि हामी पाउँदछौँ। 고레스 칙령에 대해서 잠깐 말씀을 드리도록 하겠습니다. म यहाँलाई कोरेसको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। 고레스는 이방 나라 왕입니다. 바사의 왕. कोरेस चाहिँ अब याद गर्नुहोस् है, कोरेस चाहिँ फारस मादी फारसको राज्यको राजा हो, अन्य जाति हो, इजरायली होइन। 바사는 페르시아거든요. फारस यहाँलाई बाइबल हामीले यो फारस राज्य भन्छ, फारस राज्य। BC 586년에 바벨론의 느부갓네살 왕이 BC 586मा बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरले 예루살렘 성전을 파괴하고 유다 백성들을 바벨론 포로로 끌고 갔어요. अनि यरुशलेममाथि आक्रमण गर्यो र इजरायली यहुदाका मानिसहरूलाई चाहिँ नि बेबिलोनमा कैदमा लिएर गए। 그때 페르시아의 그 바사죠. 그 바사의 고레스 왕이 바벨론 제국을 무너뜨리고 새로운 제국의 지배자가 된 거예요. अब याद गर्नुहोस् है त, इजरायली यहुदीहरूलाई चाहिँ नि बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरले लिएर गए कैदमा। त्यसपछि हैन उनीहरूको निर्वासन 70 वर्ष नि 70 वर्ष भइसकेपछि मादी फारस राजाले चाहिँ नि कोरसले चाहिँ नि फर्काएर ल्याउने काम गरे। 그래서 바벨론 포로로 끌려간 유대인들이 예루살렘으로 귀환할 수 있도록 허락하고 또 성전을 재건하라고 명령을 내린 것이 고레스 칙령입니다. राजा कोरेसले के गर्यो भने, हे इजरायली हो, तिमीहरू अब आफ्नै देशमा फर्क, तिमीहरू गएर मन्दिर निर्माण गर, चाहिने सामान म दिन्छु भनेर कोरेसले चाहिँ नि इजरायलीहरूलाई 예루살렘 फर्काउने काम गरे। 그러니까 고레스를 통해서 종교적인 자유를 주고 또 포로 귀환을 할 수 있게 허락한 그것이기 때문에 고레스 이 칙령이 좀 중요한 겁니다. 그리고 이방 왕이라는 것 때문에. कोरेस किन महत्त्वपूर्ण छ भने अन्य जातिको राजा त्यो पनि परमेश्वरले कोरेसलाई चलाउनु भयो र कोरेसले निर्वासनमा गएका इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउने काम चाहिँ राजा कोरेसले गरेको हो। 이 고레스 칙령의 그 의미를 신학적인 의미를 생각해 보면 하나님이 이방 나라의 왕을 통해서 हामीले कोरेसलाई हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है त, कोरेस अन्य जाति हो, अन्य जातिहरू नै राजा हो र पनि परमेश्वरले त्यो राजालाई चलाउनु भएर
하나님이 택하신 이스라엘 백성을 해방시키는 것을 보여주십니다. परमेश्वरले चुन्नु भएको इजरायली जातिलाई चाहिँ नि परमेश्वरको छोराछोरीलाई चाहिँ नि स्वतन्त्र दिने काम परमेश्वरले गर्नुभयो। 그러니까 이방 나라 왕을 통해서도 하나님이 일을 하시는 거예요. 이렇게 하나님 계획하신 일을. हामीले यहाँनिर हेर्नु भने परमेश्वरले परमेश्वरमा असम्भव भन्ने कुरा छैन। अन्य जाति राजालाई पनि परमेश्वरले चलाउनु भयो। 또 하나는 이 고레스 칙령이 예언의 성취가 되었다는 것도 의미가 있습니다. अर्को चाहिँ कोरेसलाई यतिकै होइन, कोरेस राजाले तिमीहरूलाई फर्काइ ल्याउने छ भनेर पहिला नै अगमबाणी पनि भइसकेको थियो। 에레미야가 70년 포로 후에 귀환하게 된다고 예언한 것이 성취된 것입니다. जसरी एर्मिया अगमवक्ताले चाहिँ नि तिमीहरू बेबिलोनमा निर्वासनमा गए तापनि 70 वर्षपछि फर्केर आउनेछन् भनेर पहिला नै एर्मिया अगमवक्ताले पनि अगमबाणी गरेको थियो। 역사적으로 보면 영향을 줬는데 제2의 성전 시대의 시작이 된 것입니다. विशेष गरी परमेश्वरले जसरी अगमवक्ताद्वारा बोल्नु भएका यी वचनहरू हैन पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 고레스 칙령에 대해서도 이게 하나님의 일하심을 볼 수 있는 것입니다. परमेश्वरले राजा कोरेसद्वारा भए पनि आफ्नो जातिमाथि अनुग्रह गरेको हामी पाउँदछौँ। 자, 이제 10장, 역대하 10장에서 보면 이제 이스라엘 왕국이 남과 북으로 나뉘어서 이제 첫 왕을 맡게 되는데 르호보암이라고 하는 왕이 1대 왕이 됩니다. हामीले यो पहिलो दोस्रो इतिहास 10 अध्यायमा हेर्नु, यहाँनिर राजा सोलोमनको छोरो रहबामलाई पाउँदछौँ। रहबामको शासनबाट चाहिँ नि यसरी इजरायल विभाजन हुँदछ। 르호보암은 17년 동안 통치를 했는데 전쟁을 통해서 북이스라엘하고 통합을 하려고 했어요. जसरी राजा रहबामले चाहिँ नि 17 वर्षको शासनकालमा हैन यो उत्तरी इजरायल विभाजन गर्ने मुख्य जडको रूपमा हामी पाउँदछौँ। 그런데 하나님께서 그걸 막으셨습니다. अनि परमेश्वरले यी कार्यहरू हैन गर्न दिनु भएको छैन। 11장에서 12장의 내용이에요, 이게. 근데 이제 르호보암이 국방을 튼튼하게 하기 위해서 주변의 성읍들을 건축하게 됩니다. त्यसपछि 11 र 12 अध्यायमा हेर्नु भने राजा रहबामले यरुशलेमलाई एकदम बलियो बनाउनको निमित्त अरूले मलाई केही पनि गर्न नसकोस् भनेर एकदम हैन किल्लाहरू बनाउँदछन्। 그때 그 북이스라엘의 왕은 여로보암인데 이 여로보암이 북쪽에 자기 마음대로 자기식대로 신전을 세우고 우상을 섬기고 그랬던 것을 볼 수 있습니다. जब उत्तरी इजरायल अनि दक्षिण यहुदा विभाजन हुन्छ अनि दक्षिण यहुदापट्टिको राजा चाहिँ यारोबाम हो। यारोबामले चाहिँ दान र बेथेलमा चाहिँ नि सुनको बाछोको मूर्ति बनाउन लगाएर इजरायल जातिलाई पूजा गर्न लाउँदछन्। 자, 그리고 그다음에 12장으로 가면 이제 그렇게 17년 동안 하다가 다음 그 아들인 아비야가 왕이 되게 됩니다. जब रहबामको मृत्युपछि चाहिँ नै रहबामको छोरो नै हो अनि अबिया चाहिँ राजा हुँदछ। 이제 2대 왕이 된 아비야가 3년 동안 나라를 통치했는데 북이스라엘 왕국의 왕인 여로보암과 전쟁을 해요. 근데 거기에서 승리하게 됩니다.
जब हामीले 13 अध्यायमा हेर्ने हो भने राजा यारोबामको 18औं वर्ष भएको छु राजा भएको अबिया यहुदामा राजा भए अनि यिनीहरूको अबिया चाहिँ 3 वर्ष राजा गरे अनि त्यो बिचमा लडाइँ हुन्छ र उसले विजय हासिल गर्छ। 자, 아까 여로보암은 어땠다고 그랬어요? 북이스라엘의 여로보암은 자기 식대로 신전 세우고 우상 섬기고 그러니까 하나님을 섬기는 게 아니라 우상을 섬기고 그랬잖아요. 그래서 하나님이 아비야를 도우신 거예요. 남유다의 왕인 아비야를 돕게 돼요. यो उत्तर इजरायल र दक्षिण यहुदा विभाजन भयो। विभाजन भएपछि उत्तर इजरायलको राजा चाहिँ यारोबाम होइन, हामीले 13 अध्यायमा सुरु पाउँछ नाम। यो राजा चाहिँ यारोबाम हो। यारोबामले के गर्यो भन्दाखेरि मूर्ति पूजा गर्न सुरु। त्यसै बिचमा परमेश्वरले चाहिँ नि दक्षिण यहुदाको राजा अबियालाई प्रयोग गरेर उनीमाथि आक्रमण गर्न लगाए। 그래서 전력적인 부분에서는 약했어요. 남유다의 아비야 왕 세력이 그랬지만 하나님을 의지하는 신앙을 가졌기 때문에 대승을 하게 돼요. 승리를 하게 돼요. यहाँनिर 13 अध्यायको 3 पदमा हेर्नु न, अबियाले युद्ध गर्नको निमित्त अबिया चाहिँ त दक्षिण यहुदाको राजा अनि 4 लाख वीर युद्धहरू लिएर गएको छ। हेर्नुहोस् है। अनि उतापट्टि उत्तर इजरायलको राजा यारोबामको चाहिँ कति छ त 8 लाख छ। यहाँनिर संख्यामा त डबल छ र पनि अबियाले जिते, किनभने अबियाको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 자, 이제 14장으로 가면은 3대 왕으로 아사가 왕이 되게 됩니다. अब हामी 14 अध्यायमा जाने हो भने त्यसपछि हामीले राजा आसालाई भेट्दछौँ। 14장에서부터 16장까지는 아사 왕에 대한 기록인데요. 주로 종교개혁을 실행했습니다. राजा आसा वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा असल र ठिक थियो त्यही गर्ने राजा हो, असल राजा, जसले धार्मिक सुधारको काम गरे यहुदामा। 이방 나라의 신당을 없애고 मूर्ति पूजाहरू र अन्य देवताहरू, डाँडाका थानहरू हटाए। 유다 백성들로 하여금 율법을 따라서 행하게 하고 अनि दक्षिण यहुदाका मानिसहरूलाई व्यवस्था अनुसार डोर्याए। 하나님 보시기에 여호와 보시기에 선한 일을 이렇게 하게 하니까 하나님께서 오랫동안 평안을 주셨습니다. हामीले यहाँनिर 2 पदमा हेर्ने हो भने 14 अध्यायको आशाले आफ्ना परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा असल र ठिक थियो त्यही गरे। त्यसले गर्दाखेरि उसको जीवनमा शासनकालमा परमेश्वरले शान्ति दिनुभएको थियो। 오랫동안 10년 동안 평안을 주셨다고 기록하고 있어요. हामीले यहाँ अन्तमा गएर 14 अध्यायको होइन अन्तमा गएर हेर्ने हो भने एउटा शान्तिको राज्य दिनुभएको थियो, किनभने परमेश्वर दृष्टिमा जे असल थियो त्यही गरे आशाले। 그리고 구스 사람 세라가 군대를 막 100만이나 데리고 쳐들어왔지만 아사는 하나님을 의지함으로 또 승리하게 됩니다. कुशी राज्यका जेराहले तिनी विरुद्ध लाखौं मानिसहरूको एउटा ठुलो सेना लिएर लडाइँ गर्न आएको थियो। हामी 14 अध्यायको 9 पदमा पाउँदछौँ र पनि परमेश्वरको सुरक्षा थियो आशामाथि। 그리고 이제 선지자 아사랴가 있었는데 이 선지자가 하나님의 그 신을 힘입어 가지고 아사에게 하나님의 말씀으로 훈계를 했어요. 그러니까 그것을 선지자가 하는 말을 받아들였어요. किनभने राजा आशाले चाहिँ नि अगमवक्ता अजरिया त्यहाँ थिए र उसको कुरालाई पनि उनले सुन्दथे। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन अनुसार जिएको कारण राजा आशाको शासनकाल शान्तिमय थियो। 그래서 대대적으로 신앙의 개혁을 이루어 갔습니다.
त्यस कारणले हामीले आशालाई हेर्ने हो भने एउटा असल राजाको रूपमा पाउँदछौँ। 네, 그리고 또 하나 사건이 뭐가 하나 있었냐면은 그 왕의 그 아사 왕의 어머니가 우상을 만들었어요. 우상을 만들어서 만드니까 태후라고 하는 그 왕 어머니 그 뭐라고 그래야 되지? 태후라고 부르잖아요. 어머니를 그 왕의 어머니를. 근데 그 위를 폐지했어요. यो राजा आशा हाम्रो नेपालमा पनि यो राजमाता भन्ने चलन थियो कि पहिला राजाको आमालाई चाहिँ राजमाता। यहाँनिर हेर्नु भने आशाको आमा एउटा राजमाताको पदमा थियो, तर उसले चाहिँ के गर्यो भने किनभने अब आशाको बुवा त्यति राम्रो छैन नि त, आमा पनि त्यस्तै थिए, त्यसले गर्दा राजमाताको त्यो पदबाट पनि निकालिदिने काम चाहिँ आशाले गरेको थियो। 아비야 왕은 보니까 3년밖에 왕은 안 했지만 하나님 편에서 종교 개혁하고 선한 일을 많이 한 것 같아요. राजा आशाले होइन आफ्नो बजे होइन जति आमाहरू राजमाता भएर बस्थ्यो। हामीले 15 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ आशा राजाले आफ्नी बजे अनि माकालाई पनि राजमाताको पदबाट हटाइदिए भनेको छ। 16장으로 가보면 이제 하나님을 향해서 열심을 냈던 이 아사 왕이 나중에는 변질되는 거예요. 변질되어서 죽게 되는 과정이 16장에 기록하고 있습니다. यसरी 15 अध्यायमा हामी 16 पदपछि राम्रो काम गरेको आशा 16 अध्यायमा चाहिँ आखिरी दिनहरूमा चाहिँ आशाले 북이스라엘을 침공할 때에 이 아사 왕이 하나님을 의지하지 않고 जब अन्तको दिनमा आखिरी दिनमा चाहिँ नि राजा आशामाथि चाहिँ जब उत्तरी इजरायलले आक्रमण गर्न आउँदछ त्यो समयमा परमेश्वरलाई भुल्दछ। 하나님의 성전과 왕의 곳간에서 그 문을 탈취해요. के गर्छ भने राजा आशाले अन्तमा यरुशलेमको मन्दिरमा भएको सुन अनि चाँदी यस्ता कुरा चाहिँ नि मलाई त केही नगर्नु भनेर त्यो एउटा उपहारको रूपमा दिएर पठाइदिन्छ। 그리고 아람 왕에게 구원을 청하게 됩니다. त्यसपछि अरामका राजालाई चाहिँ नि उसले हैन यी कुराहरू दिदछन्। 그러니까 아람 왕이 초기에는 하나님 편에서 선한 왕으로서의 일을 했다면 그가 통치 말기에는 하나님을 의지하기보다 हामीले यहाँनिर 16 अध्यायको 7 पदमा हेर्नु तल राजा आशाले परमेश्वर यो समयमा चाहिँ परमेश्वर माथि होइन तर आरामका राजा माथि भरोसा गर्नु भएकोले 아람과 군사동맹을 맺는 그런 불신앙적인 태도를 보였다는 것입니다. परमेश्वर माथि होइन यसरी अरामहरूको राजामाथि विश्वास गरेको कारणले राजा आशा अन्तमा एकदम फेल खाँदछन्। 그러니까 이제 그때의 선지자 하나니가 책망을 했어요. 그러니까 그 책망하는 소리를 듣지 않았어요. तर यो समयमा अगमवक्ता हनन्याले चाहिँ नि भनेको थियो आशालाई र पनि सुनेन। 오히려 분을 내어서 선지자를 옥에 가두게 됩니다. जसले जुन अगमवक्ताले उसलाई भने उसैलाई उसले हैन जेलमा पनि खादिदिए। 결국 그가 통치한 지 41년 만에 이제 41년 되던 해에 병이 들어서 죽게 돼요.
अनि पछि गएर होइन 41औं वर्षमा अ, उनी पनि एउटा बिमारी हुँदछन् अनि मर्दछन्। 그래서 이제 그의 아들 여호사밧이 통치를 하게 되는데 4대 왕으로 올라가게 됩니다. त्यसपछि राजा आसाको मृत्युपछि आसाका छोरा यहोसापात राजा हुँदछ। 17 अध्याय। 여호사밧에 대한 기록은 17장에서 20장까지 되어 있어요. राजा यहोसापातको बारेमा चाहिँ हामीले 17 अध्यायदेखि हामी अगाडि हेर्नु पर्दछ। 여호사밧은 선한 왕으로 남유다에서 선한 왕 중에 하나입니다. यहोसापात पनि दक्षिण यहुदाको 8 जना राजा राम्रो छ कि जसमध्येमा एकजना आसा त्यसपछि यहोसापात पनि हो। 전심으로 여호와의 도를 행했고 परमेश्वरको आज्ञामा 레위인들하고 방백들과 함께 지방을 순회하면서 백성들에게 율법을 가르쳤습니다. अनि राजा यहोसापातले परमेश्वरको वचन अनुसार असल काम गर्दै व्यवस्था सिकाउने व्यक्ति पनि हो। 7절, 9절, 그러니까 17장 17절, 9절에 보니까 오바댜, 스가랴, 레위 사람, 제사장들을 보내어서 율법을 가르쳤어요. हामीले 7 पदमा अनि 8 पदमा हेर्ने हो भने ओबदिया, जकरिया, होइन, नतनेल, त्यसै गरी मिकाएललाई पठाउनु भयो अनि त्यसपछि यहाँनिर व्यवस्था कुराहरू सिकाउनु भयो। 그래서 하나님 여호와를 섬기는 그 신앙을 이렇게 부흥시켰습니다. अनि परमेश्वरको वचन सिकाउने काम गरे यहोसापातले राजाले। 이제 이 여호사밧이 부귀와 영화가 이렇게 극에 달했을 때 जब यो राजा यहोसापातको शासनकालमा चाहिँ नि 북쪽의 왕인 아합과 함께 서로 교류를 하게 됩니다. किनभने उत्तरी इजरायलपट्टि पनि राजाहरू छ नि त अनि तल पनि छ अनि यो बीचमा रहेर काम गर्दै गर्दा यहोसापातले 그래서 아합의 권고로 이제 아합이 이렇게 권하는 말로 여호사밧이 아람 군대를 치러 나가요. उत्तरी इजरायलमा जब राजा आहाबको विरुद्धमा होइन आहाब छन् त्यसपछि यता यहोसापात छन्। 그래서 아합이 이 전쟁에서 죽고 여호사밧이 승리하게 됩니다. अनि यही बीचमा चाहिँ नि होइन लडाइँ हुन्छ। खालि यो उत्तरी इजरायल र दक्षिण यहुदाको बीचमा लडाइँ हुँदथ्यो अनि यहाँ चाहिँ यहोसापात विजय हुँदछन्। 여기서 보면 아까 그 북이스라엘의 아합과 교류했다고 했잖아요. 그것은 아합 가문하고 결혼을 하면서 이 친인척 관계를 이렇게 맺고 그랬던 거예요. अर्को चाहिँ अब यहाँले के बुझ्नुपर्छ भने उत्तर इजरायलको राजा आहाबले आफ्ना छोरीलाई चाहिँ नि दक्षिण यहुदाका राजाको छोरालाई विवाह गरेर असल मित्रता पनि बनाएको थियो। भित्री कारण चाहिँ के थियो भने दक्षिण यहुदालाई आफ्नो राज्य बनाउने योजना थियो आहाबको। 그래서 두 나라 사이에 결혼 동맹을 여는 것이 최초의 인물이 되었어요. हामीले 18 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने हो भने यहोसापात साह्रै धनी र प्रसिद्ध भए अनि तिनले आहाबसित वैवाहिक सम्बन्ध जोडे भनेको छ के सम्धि बनाएको छ यहाँनिर छोराहरू र आहाबको छोरीको विवाह गरेर। 그러니까 이제 여호사밧이 이제 전쟁에서 돌아오니까 선지자 예후가
이 여호사밧을 맞이하면서 책망했어요. यही समयमा होइन यो लडाइँमा जाँदछ, भेट्न जाँदछ, सम्बन्ध राम्रो थियो नि। अनि यो समयमा जब यहूले 그래서 이 여호사밧이 백성들이 온전히 하나님을 섬기게 하고 왕국의 그 어떤 조직, 그러니까 여호와께 범죄하지 않도록 각 성읍에다가 재판관을 세우고 하는 일을 하게 합니다. जब राजा यहोसापातले राम्रो काम पनि गरेको छ, पछि गएर अलिकति यो सम्बन्धलाई पनि विस्तार गरेर परमेश्वरपट्टि होइन अनि आफन्तपट्टि पनि ढल्किएको हामी देख्दछौँ। 여호사밧이 이제 여러 가지 일을 할 때 모압, 암몬 이런 연합군이 또 이 남유다 왕국을 치러 와요. 이때 여호사밧이 백성들과 더불어서 하나님께 간구하고 기도하고 간구하는 내용이 20장에 나옵니다. हामीले 20 अध्यायमा हेर्ने राजा यहोसापातलाई त्यो वरिपरिको राज्यहरूद्वारा पनि आक्रमण गर्न आएका देख्छौँ। अनि जस समयमा चाहिँ प्रार्थनाको साथ विजय हासिल पनि गरेको पाउँदछौँ। 그리고 이제 하나님이 레위 사람 야히시엘에게 임하여서 하나님이 함께함으로 너희들이 승리한다 하는 하나님의 뜻을 또 전해주니까 जब यहोसापात अनि त्यसपछि गएर परमेश्वरले लेवीद्वारा यहाँनिर परमेश्वरको वचनहरूको काम पनि गरेको छ। त्यस कारणले परमेश्वरले यी राजाद्वारा पनि काम गर्नुभयो। 여기서 이제 하나님의 뜻을 전달하는데 하나님의 뜻은 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니고 하나님께 속한 것이니라 하고 뜻을 전달합니다. त्यो बेलाको समयमा हामीले यहाँ यो इतिहासमा खालि राजाहरूको युद्धहरू देख्छौँ के देश देश विरुद्धमा। तर युद्ध चाहिँ राजाहरूले लडेको भए तापनि परमेश्वरको हातमा छ भन्ने कुरो देख्दथ्यो। 그래서 이제 여호사밧이 하나님의 뜻에 따라서 작전을 짜요. राजा यहोसापात परमेश्वरको योजना पनि खोजेको हामी भेट्दछौँ। 20절, 그러니까 20장 20절 말씀을 제가 낭독해드리면 여호사밧이 유다와 예루살렘 주민들아 내 말을 들을지어다. यहाँनिर 20 अध्यायको 20 पदमा हेर्ने हो भने मैले अलिक बिचबाट पढेँ है त। यहोसापातले भने, हे यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दा हो, मेरो कुरा सुन। 여호와를 신뢰하라. 그리하면 견고히 서리라. परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरहो। 그의 선지자들을 신뢰하라. 그리하면 형통하리라 하고 उहाँले तिमीहरूलाई थामिराख्नुहुनेछ र उहाँका अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर, तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ। 그렇게 하고 이제 작전을 짰는데 어떻게 작전을 짰느냐? 여호사밧ले यसरी भने, 첫째로 노래하는 자들을 선택했어요. अनि त्यसपछि यी कामहरू गर्नको निमित्त के गरे पाउँछ हामी तल हेर्छौँ। अनि सल्लाह गरेको छ। अनि त्यहाँनिर परमप्रभुको स्तुति गान गाउनको निमित्त 그리고 그들에게 거룩한 예복을 입히고 찬송을 이렇게 부르게 했어요. यहाँनिर हामीले 21 पदमा हेर्ने चाहिँ अनि मानिसहरूसित सल्लाह गरेपछि तिनले कतिजनालाई परमप्रभुको स्तुति गान र उहाँको पवित्रको होइन प्रशंसा गर्न राख्ने भनेर मानिसहरूलाई अघि हिँड्नको निमित्त नियुक्ति गरे। 그리고 복병을 이렇게 두었어요. 복병이라는 말을 알아듣시나요?
네, 교수님, 여기 보면 있습니다. यहाँनिर अघि अघि गएर गाउनलाई नियुक्ति गरे. 그랬더니 이제 모압 암몬 자손이 이제 그 세일산 주민들하고 싸우고 나서 자신들끼리 또 अनि 싸우는 거예요. यो समयमा होइन यहुदा, मोआब, अम्मोनीहरूसँग लडाइँ भइरहन्थ्यो कि. अनि त्यसपछि गएर यहोसापातले मोआब र अम्मोनीहरूलाई पनि जितेको छ. 그러니까 하나님의 뜻에 따라서 작전을 짜고 그대로 순종을 하니까 결국은 전쟁에서 승리하게 됐다는 내용이죠. यसरी विजय हासिल गर्नु, जित्नु भनेको चाहिँ के हो नि, जब परमेश्वरको वचन र आज्ञा अनुसार रहँदछ अनि यहाँनिर विजय पनि हुँदछ. 아하시아라는 왕이 이스라엘 왕 아하시아 왕이 있었는데 이 왕은 악한 왕이거든요. 근데 이 악한 왕과 또 여호사밧이 결합을 해요. अब यहाँनिर होइन अहजिया भन्ने राजा आउँदछ, जो चाहिँ खराब राजा हो. 그래가지고 다시스로 배를 만들어서 가려고 했는데 하나님이 그 배를 파산시킴으로 인해서 그 뜻을 못 이루게 하십니다. 그런 사건들이 हामीले 20 기록되어 있어요. 20 अध्यायको 35 पदमा चाहिँ यहुदाका राजा यहोसापातले उत्तर इजरायलका राजा अजयासँग मित्रता बाँधे, जो दुष्टताको दोषी थिए. खराब राजासँग पनि संगत गर्न पुगेको छ असल राजा यहोसापात. 여호사밧의 아들이 여호람인데 5대 왕으로 또 등극을 하게 됩니다. हामीले यहाँनिर 21 अध्यायमा यहोसापातका छोरा यहोराम पाउँदछौँ. 여호람은 심한 악한 정치를 하게 돼요. हेर्नुहोस् है त, अब यहाँनिर यहोसापातले जति राम्रो काम गर्यो, तर उसको छोरा यहोराम एउटा खराब राजाको रूपमा पाउँदछौँ. 그래서 그를 아합의 악한 길로 갔다 이렇게 말하고 있어요. त्यसै कारणले यहोरामलाई चाहिँ आहाबको बाटोमा हिँडे भनेर लेखेको छौँ, किनभने खराब राजा. 여호람이 산당에다가 여러 산당에 우상을 세우고 यो यहोरामले चाहिँ नि यरुसलेमको मन्दिरमा मूर्तिहरू बनाएको छ. 또 반란에 시달리기도 하고 अनि जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ. 선지자 엘리야가 이렇게 글을 보내서 징계가 임할 거다 이렇게 했을 때 그가 중병이 걸려서 죽게 됩니다. होइन, जब परमेश्वरका जनहरूलाई पनि उसले टेरेको छैन, पछि आफै बिमारी हुँदछ, रोगी हुँदछ र मर्दछ. 결국은 악을 행하는 왕은 이제 죽음이 최후가 안 좋다는 거, 불행하다는 거 이런 것을 여기서 또 메시지로 알 수 있습니다. हामीले यो राजा यहोरामको जीवनलाई हेर्ने भने जसले परमेश्वरको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यो गरे, अनि परमेश्वरले उसमाथि मृत्यु राखिदिएको पनि हामी देख्दछौँ. खराब राजाहरूको मृत्यु पनि खराबै छ. 20년 동안 통치를 했는데 지금 21장까지 저희가 살펴봤어요. 잠깐 5분만 쉬고 22장부터 역대하 22장부터 또 살펴보도록 하겠습니다. हामी अब एकछिन ब्रेक लियौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि अध्ययन गर्नेछौँ. हुन्छ, 5 मिनेट ब्रेक. 역대하는
이제 좀 왕들에 대한 이야기이다 보니까 강의가 조금 지루하고 좀 그렇습니다. 이해하시고 조금 쉬었다가 하도록 하겠습니다. यो राजाहरूको पुस्तक पढ्नलाई गाह्रो छ इतिहास। राजा 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 आउँछ, त्यति मजा चाहिँ आउँदैन। हुन्छ, हामी एकछिन ब्रेक लियौँ अनि फेरि अध्ययन गरौँ। 역대하 22장을 살펴볼게요. 22장은 보면 अब धेरै छैन। 22장이 5대 왕까지 했어요, 지금. 그럼 22장부터는 이제 6대 왕, 아하시아 왕에 대해서 하겠습니다. अब हामी यहुदाका 6औं राजा अहज्याह 22 अध्याय। 5대 왕인 여호람 왕이 이제 죽고 나서 그의 마지막 왕이 아들인 아하시아가 이제 왕이 됩니다. जब राजा दक्षिण यहुदापट्टि छ हामी, यहोराम मर्दछ अनि उसको छोरो अहज्याह राजा हुँदछ। 22장부터 말씀드린 왕 다음으로 아하시아가 왕이 되는데 राजा अहज्याहमा हामी छौँ त 22 अध्यायमा। 살해되고 맙니다. उहाँले बोले, मैले राम्रोसँग सुनेन। जोस् राजा आजिया भनेर चाहिँ मैले सुने। 이제 그래서 요아스가 살아남게 되어가지고 대제사장 여호야다가 하달랴를 제거하게 되고 요아스를 왕으로 또 다시 세웁니다. यो अगाडि चाहिँ हामीले एउटा घटना पाउँछौँ जब आहाबको छोरी विवाह गरेर आएको हुन्छ अनि आहाबको छोरीले सबै राजाहरूलाई मारिदिन्छन्, तर त्यो बीचमा चाहिँ नि मात्रै योआसलाई बचाइराख्छन्। 그래서 8대 왕으로 요아스가 이제 남유다를 통치하게 되는데 अनि यो बीचमा 8औं राजाको रूपमा योआस आउँदछन्। 그는 이제 14년을 통치하면서 개혁을 하게 됩니다. योआसले हैन त्यो अतल्याले मार्न खोजे तापनि योआस बाँच्छ। योआसको शासन सुरु हुँदछ। 성전을 수리하게 되고 अनि राजा योआसले चाहिँ नि 24 अध्यायमा मन्दिरलाई मर्मत गर्दछ। 이제 대제사장 여호야다가 있는데 그 여호야다가 살아생전에는 선정을 베풀었어요. हामीले 24 अध्यायमा हेर्ने हो भने यहाँनिर प्रधान पुजारी यहोयादा पाउँदछौँ। यहोयादा 6 पद हुन्छ। यहोयादा जीवित भइन्जाल चाहिँ योआसले राम्रो काम गरेको छ। तर 근데 이 대제사장 여호야다가 죽은 후에는 악을 행한 거예요. जब यहोयादा वृद्ध भए अनि उनी मरे, त्यसपछि योआस खराब बाटोमा गएको छ। 그래서 결국은 신하들의 손에 살해되게 됩니다. अनि अन्ततः योआस दुष्ट बाटोमा गएर मृत्यु हुँदछ। 그러니까 반역을 당하게 된 것이죠. अनि दुःख र कष्ट पनि भोग्नु पर्दछ। 그래서 25장에 가면 그의 아들 아마샤가 또 왕이 됩니다. 그래서 9대 왕으로 아마샤가 통치하게 되죠. अनि 9 राजाको रूपमा चाहिँ हामी 25 अध्यायमा अमास्याह पाउँदछौँ यहुदाको। 이제 이 아마샤는 9대 왕으로서 29년을 치리했는데
जसरी 29 वर्षसम्म राज्य गरे अमास्याले 그가 이제 때로는 선한 행동을 하기도 했지만 온전치는 못했어요. सुरुमा राम्रै काम गरेको देख्छ हामी अमास्याले, तर उसको जीवनको पूर्णतामा चाहिँ होइन। 에돔을 정복한 후에 점점 교만해져 가지고 जब अमास्याले योदोमलाई आक्रमण गरे, त्यसपछि ऊ अलि घमण्डमा आए। 에돔의 우상들을 숭배하고 ती योदोमको मूर्तिहरू पनि उसले ल्याएर पुज्न सुरु गरे। 북이스라엘을 침략하다가 수치를 당하게 됩니다. अनि उत्तरी इजरायलपट्टिको होइन ऊ मिल्न जाँदछ, अनि पछि गएर उसको मृत्यु हुँदछ। 그러니까 아마샤가 에돔을 치기 위해서 이스라엘 사람을 돈을 주고 징병을 하는 거예요. 그러니까 돈을 주고 사람을 사는 거예요. 그러다 हामीले 25 पद अध्यायको 14 पदमा जब यदोमीहरूलाई उसले प्रस्त गरे पर फर्केपछि अमस्याले के गरे भने मानिसहरूका देवताहरू ल्याएर आफ्नै देवता बनाउन लगाएको छ। 아마샤 왕이 그래 에돔의 신들을 이렇게 섬기게 되니까 선지자가 이제 그 지적을 했어요. 근데 그 선지자의 책망을 듣지 아니했어요. जब यदोमका देवताहरू मूर्तिहरू ल्याएर तिनले पूजा गरे, अनि त्यस समयमा परमेश्वरको जनले उसलाई कराए र पनि ऊ परमेश्वर जनको कुरा सुनेन। 그래서 결국은 반역을 당해서 죽게 됩니다. हामीले यहाँनिर 16 पदमा हेर्ने भने अन्ततः उसले परमेश्वरको जनको कुरा सुनेन, अन्तमा गएर उनी मरिदछ। 26장으로 가면 26장자 오시야 10대 왕에 대한 기록입니다. हामीले यहाँनिर 10औं राजाको रूपमा हेर्ने हो भने 26 अध्यायमा उज्जिया पाउँदछौँ। 52년을 치리하게 되는데 उसले पनि लामै शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। 통치할 때 하나님 앞에서 정직하게 행함으로 그 통치 전반부 앞부분에서는 만사 형통했어요. राजा उज्जियाले यहुदामा लामैसम्म शासन गरे र तापनि 근데 후반부에서는 교만해짐으로 말미암아서 그가 결국은 나병에 걸려서 죽게 됩니다. अनि पछि गएर यो राजा पनि एकदम घमण्डी हुँदछ, अनि उसलाई रोग लाग्छ, त्यो रोगको कारणले ऊ मर्दछ। 그가 이제 그 교만해져서 한 행동이 뭐였냐면은 직접 제사장 직무를 본인이 수행했어요. 그런 죄를 범했어요. यो राजा उज्जियाले के घमण्ड गर्यो भने पुजारीहरूसँग ऊ रिसाउँदै अनि परमप्रभुको मन्दिरमा आफू राजा हो, तर परमप्रभुको मन्दिरमा ऊ आफै पुजारी भएर गएको छ, जसले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई प्रहार गरेको छ। त्यो प्रहार चाहिँ के हो भने कोर हो। हामीले 21 पदमा हेरेको भने उनी मर्ने दिनसम्म कोरी भएर बसेको छ। 21 पद। 그러니까 제사장이 하는 일을 본인이 하려고 하다가 만료를 제사장이 하니까 제사장한테 이제 노를 바란 거예요. 이렇게 화를 낸 거죠. 그래서 문둥병에 걸리게 되고 그래서 죽게 돼요. राजा उजी हामी 16 पदमा हेर्यौँ भने उनी शक्तिशाली भएको छ, भइसकेपछि अहङ्कार आएको छ, अनि अहङ्कार आइसकेपछि उसले परमप्रभुको मन्दिरमा ऊ आफै पूजा गर्न गएको छ। त्यसपछि उसले पुजारीहरूलाई पनि उसले हकारेको छ, होइन, रिसाएको छ। त्यसले गर्दा ऊ
कोरी भएको छ। 그러니까 우지야 왕이 52년 동안 통치하면서 초기에는 정직히 했어요. 정직하게 행하였지만 말기에는 불순종함으로 징계를 받았다는 것입니다. हामीले 20 पदमा हेर्ने हो भने राजा अहङ्कार भएको कारणले जब उसको निधारबाट होइन कोर सुरु हुन्छ अनि त्यो कोरीहरूलाई मन्दिर यरुशलेम सहरमा हालेर बाहिर निकालिदिन्छ अनि पछि गएर 21 पद राजा उजिया आफ्नो मर्ने दिनसम्म कोरी भए। 우시아의 업적을 조금 보면 첫째는 군대를 양성했고 두 번째는 무기를 개발했고 세 번째는 가축을 많이 길렀습니다. तर हामीले राजा उजियालाई हेर्ने हो भने उसले देशलाई समृद्धि नै बनाएको छ अनि सेनालाई पनि एकदम बलियो बनाएको छ। साथसाथै त्यो बेलामा त होइन यो राजा उजियाले चाहिँ गाई वस्तुहरू एकदम धेरै बनाएको छ के देशलाई चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा बलियो बनाएको छ राजा उजिया। 또 성읍을 건축하고 정복 사업을 하고 농업 분야에도 탁월한 정치를 했습니다. 네, 교수님. 다시 한번 할까요? 성읍을 건축하고 정복 사업을 하고 농업 분야에 탁월한 정치를 했습니다. जस राजा योसियाले गरेको उन्नतिको कुराहरू पनि छन्। 27장으로 넘어가면 이제 그 왕이 요담 왕이 또 통치를 하게 되는데 16년 동안 통치를 하고 하나님 앞에서 성실하게 행하며 또 국가를 튼튼하게 했습니다. अब हामी 27 अध्यायमा जाउँ। राजा योताम जसले चाहिँ परमेश्वर दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे र उसले चाहिँ नि 16 वर्षसम्म शासन गरे। 요담 역시도 산당을 제거하는 것만 제외하고는 건축 사업이나 군사적 부분에서도 성과를 이룬 왕입니다. हामीले यहाँनिर 3 पदमा हेर्ने हो भने परमप्रभुको मन्दिरलाई माथिल्लो ढोकाहरू पुनर्निर्माण गरेको छ होइन। अरू राजाले त झिकेर बेचेर खाइदिएको छ भने उसले चाहिँ फेरि निर्माण गरेर असल बनाएको छ यरुशलेमको मन्दिर, अथवा अहिलेको भाषामा भने चर्चलाई राम्रो बनाएको छ। 12대 왕으로 이제 또 아하스가 왕이 되게 됩니다. दक्षिण यहुदामा 28 अध्यायमा 12औं राजा आहाज। 아하스는 16년을 통치했는데 하나님 보시기에 여호와 보시기에 악을 행했습니다. राजा आहाज एकदम खराब राजाहरू मध्येमा महाखराब। 우상을 만들고 이방 신들의 규례를 따라서 자녀들을 불사르고 악을 행했죠. किनभने हामीले 2 पद यिनी त इजरायलका राजाहरूका चालमा हिँडेर बाल अनि देवताहरूलाई होइन एकदम मूर्ति पूजा गरेको छ। आफ्नै सन्तान पनि बलि चढाउने राजा आहाज। 그가 적극적으로 우상을 숭배하고 전쟁 시에는 이방 나라를 의지하고 그래서 राजा आहाबलाई चाहिँ नि राहाबले चाहिँ एकदम मूर्ति पूजा गरेको छ र अन्य देशको पनि मूर्तिहरू ल्याएर पूजा गर्ने राजा। 하나님께서 이방 나라인 아람 왕과 이스라엘 왕, 에돔 왕, 블레셋 사람들에게 이렇게 붙였어요. 그 붙였다는 것은 그 사람들한테 졌다는 거예요, 전쟁에서. हामीले चाहिँ नि विशेष गरी यो राजा आहाजले हेर्नुपर्छ वरिपरिका राज्यहरूले चाहिँ नि एकदम आक्रमण गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। पलस्तीन, आराम, मोआब त्यो वरिपरिका राज्यले चाहिँ आएर एकदम दुःख दिएको छ। 그리고 나서 이 아하스 왕 다음으로 나오는 그
왕이 된 게 히스기야 왕입니다. 히스기야 왕에 대해서는 잘 알고 있죠? त्यसपछि राजा हिजकिया हुँदछ। हिजकियाको बारेमा त यहाँहरूलाई पनि सायद राम्रो जानकारै छ। 히스기야 왕은 남유다의 13대 왕입니다. 13ौं राजा हो हिजकिया। 역대하 29장에서 32장까지 히스기야 왕의 이제 업적과 한 일이 기록되어 있습니다. हामी यहाँनिर 29 अध्यायदेखि हामी राजा हिजकियाको बारेमा पाउँदछौँ। 히스기야는 선한 왕이라고 볼 수 있고요. 성전을 중심으로 한 개혁 운동을 했고 असल राजा मध्येमा हिजकिया पनि पर्दछन्। 그 결과로 인해서 하나님의 축복을 받은 것을 기록하고 있습니다. अनि एकदम प्रार्थना गर्ने राजा जसले गर्दाखेरि परमेश्वरले आशिष पनि दिनुभएको थियो हिजकियालाई। 29장 10절에서 11절까지 말씀을 보면 자기 자신이 잘못된 것들에 대해서 개혁을 해야 되겠다 하고 결심을 선언하는 내용입니다. हामीले 29 अध्यायको 10 पददेखि तल हेर्ने भने चाहिँ नि राजा हिजकियाले चाहिँ नि एकदम मन्दिरलाई यरुशलेमलाई चाहिँ शुद्ध पारेको अनि आफ्नो सन्तानलाई पनि केही असल बनाएको हामी यहाँ देख्दछौँ। 무엇이 잘못되었는가? 잘못된 것을 한번 또 짚어보고 또 개혁할 것은 뭔지 그걸 한번 또 살펴보겠습니다. 자, 히스기야가 잘못되었다고 생각한 건 뭐냐면 첫째로 하나님의 전이 더럽혀졌다. होइन 하나님의 हरेक 전을 राजा 더럽혔다. होइन यहाँनिर हिजकियालाई हेऱ्यो भने बिमारी पर्दछन्, दुखाउनु पर्दा होइन मलाई परमेश्वरले किन यस्तो गर्नुभयो भनेर सोचेको नि हामी पाउँदछौँ। 그리고 하나님을 버리고 성전을 등지고 अनि यहाँनिर जस्तै कति समय मानिस त हो अनि परमेश्वरलाई त्यागेको कुरा पनि हामी देख्दछौँ। 그리고 이제 성소에서 분양하지 않은 것 이런 것을 잘못된 것들로 생각하고 हिजकियाले पनि केही गल्तीहरू त हामी गरेको पाउँछौँ। 하나님과 언약을 이렇게 세웠는데 이제 하나님하고 언약을 세우고 하나님과의 아니, 율법을 지키고 하나님께 예배드리자 이것을 이렇게 이제 결심했습니다. अनि पछि गएर परमेश्वरको करार पालन गर्नुपर्ने होइन वचनलाई पालन गर्नुपर्ने परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हिजकियाले बुझ्दछन्। 그래가지고 레위인들이 성전 안에 모든 그 거룩한 그 기명들을 청소하고 청결하게 했어요. हामीले 29 अध्यायको 12 पदमा चाहिँ तब यी लेबीहरूले काम गर्न सुरु गरे भनेको छ के सबै लेबीलाई काममा लगाएको छ हिजकियाले। 그리고 히스기야가 제사장들을 명해서 중단되었던 제사를 드리게 했어요. अनि जसरी पुजारीहरूको काम कर्तव्य जे थियो त्यो गर्न पनि लगाएको छ। 그리고 레위 사람들은 시와 찬미로 여호와께 영광을 돌리게 했어요. अनि परमेश्वरको महिमा गरेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 이제 그 예배드리고 제사드리고 하는 것을 회복하기 위해서 히스기야가 온 이스라엘로 하여금 유월절을 지키게 했습니다. हामीले त्यो बेलामा धेरै राजाहरूले निश्चर चाड मनाएको छैन, तर जब राजा हिजकियाको शासनकालमा एकदम व्यवस्थितसँग होम बलि मेल बलि दोष बलि गर्दै निश्चर चाड पनि मानेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 전국적으로 예루살렘에까지 와서 이 유월절을 지키게 했고
यसरी लामो समयपछि इजरायलीहरूले मान्नुपर्ने विधि विधान मध्येमा निशाचार थिए अनि त्यो पनि मनाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 또 너무나 감사해서 막 7일을 더 지켰어요. अनि अनि सातहरूको चाड पनि मनाएको हामी देख्दछौँ। 그렇게 하나님과의 언약을 세우고 율법을 지키고 또 제사와 이 예배를 회복하니까 솔로몬 이후에 없었던 기쁨이 예루살렘에 있게 됐어요. राजा सोलोमन पछि राजा हिजकियाको शासनकालमा साँच्चै नै हामीले यहाँनिर हेर्नु पनि 29 पदमा बलिदान समाप्त भइसकेपछि राजा र तिनीहरू भएका सबै समुदायले घोडा टेकेर दण्डवत गरे भनेको छ के। यसरी परमेश्वरको स्तुतिगान गरेको हामी पाउँदछौँ 29-30 पद। 그래서 30장 27절에 보면은 그렇게 함으로 인해서 제사장들과 레위 사람들이 백성을 위해서 축복을 하면 그 기도가 하늘에 상달되었다라고 기록하고 있습니다. 30 अध्यायको 27 पदमा पुजारीहरू र लेवीहरू मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिन खडा भए अनि परमेश्वरले पुकारा सुन्नुभयो किनकि तिनीहरूको प्रार्थना स्वर्गमा परमेश्वरको पवित्र वासस्थानसम्मै पुग्यो भनेको हामी पाउँदछौँ राजा हिजकियाको शासनकालमा। 31장을 보면 이제 이스라엘 무리가 나가서 온 땅에서 산당 또 우상을 다 멸했어요. हामीले 31 अध्यायको होइन एक पदमा हेर्ने भने त्यहाँनिर हेर्ने पनि असरा देवी मूर्ति ढालिए सारा यहुदा र बेन्यामिन सबै ठाउँमा चाहिँ नि ती सबै कुरो होइन भत्काइदिएको हामी पाउँदछौँ एक पदमा। 그러니까 우상은 유다 여러 성읍에 있는 주상, 그 다음에 아세레 성을 다 깨뜨리고 찢어버린 것이고, 그 다음에 सबै मूर्तिहरूदेखि लिएर सबै फालिदिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ 31 अध्यायको 1 पद। 산당은 베냐민, 에브라임, 므낫세 지파에 있는 산당들을 이제 없앤 것이죠. यहाँनिर सारा यहुदा बेन्यामिन एफ्राइम मनसेका अग्ला अग्ला थानहरू बेदीहरू भत्काइदिए। 그리고 제사장하고 레위인들에게 각각 그 직임을 주어가지고 번제와 화목제 이런 것 일을 드리게 하고 성전 봉사하는 일을 하게 했어요. अनि पुजारीहरू लेवीहरू त्यसपछि उनीहरूको लागि सबै कुरो बन्दोबस्त गराइदिए अनि त्यसपछि होम बलि मेल बलि त्यहाँ चढाएको हामी पाउँदछौँ 2 पद। 그리고 백성들이 이제 율법에 기록된 대로 구별해서 11조와 헌물을 넘치도록 가져오게 했죠. अनि व्यवस्था अनुरूप दशांशहरू अनि भेटीहरू चढाएको हामी पाउँदछौँ। 이렇게 해서 히스기야의 개혁이 성공적으로 이루어집니다. यसरी राजा हिजकियाको शासनकालमा परमेश्वरको सेवा एकदम राम्रोसँग गरेको हामी पाउँदछौँ। 32장에 가면 이렇게 개혁하고 나니까 아수르 대군이 쳐들어왔어요. यसरी राम्रो काम गर्दै गर्दा पनि 32 अध्यायमा असुरीका राजा सन्हेरीब यरुशलेममा आक्रमण गर्न आए। 그러나 하나님께서 그들을 지켜주셨어요. 그들이라는 것은 남유다의 백성들이죠. परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो। 그래서 히스기야의 부와 영광이 극에 달했고 모든 일이 형통하게 됐습니다. यसरी सन्हेरीब आक्रमण गर्न आए तापनि परमेश्वरले नै सुरक्षा दिनुभयो हिजकियालाई। 네, 히스기야의 이렇게 성전 건축과 또 제사장 산당과 우상을 다 멸하고 이런 선한 하나님 편에서 선한 일을 한 것만 기록이 되어 있지 히스기야가 병들어서
15년의 생명을 연장받고 있는 내용은 기록되지 않았습니다. 역대하에서는. त्यस कारणले हामीले यहाँनिर हिजकियाले गरेका कार्यहरू छ अनि हामीले कति कुरा चाहिँ यहाँ पाउँदैनौँ, जस्तै हिजकिया बिमारी भएको होइन, त्यसपछि गएर मर्न लागेको, 15 वर्ष आयु थपेको, छोरा जन्मेको, यी सबै कुरा यहाँ पाउँदा हामी त्यो त राजाको पुस्तकमा पनि पाउँदछौँ। 히스기야는 나중에 교만해져요. 그래서 받은 은혜를 보답하지 않았어요. 하나님께 받은 은혜를. हिजकिया मर्न खोज्दछ, 15 वर्ष आयु थप्दछ, बाँच्छ, त्यसपछि शक्तिशाली हुन्छ। त्यसपछि हिजकिया पनि एकदम घमण्डी राजाको रूपमा हामी पाउँदछौँ। 그래서 그 진노가 유다와 예루살렘에게 이렇게 내려오게 되는데 그것을 보고 히스기야가 뉘우치게 되죠. पछि गएर हिजकियाले चाहिँ नि आफ्नो दरबारमा भएका सबै कुरो होइन त्यो आउने बेबिलोनबाट आएका दूतहरूलाई देखाइदिन्छन्। पछि गएर त्यो सबै उनीहरूले लुटेर लिएर जाँदछन्। 그래서 그 히스기야가 살아있는 생전에는 여호와의 진노가 임하지 않았다라고 기록하고 있습니다. राजा हिजकियाले सुरुमा राम्रै गरे, तर अन्तमा गएर उसले गलत गरेको हामी देख्दछौँ। हामीले 32 अध्यायको अन्ततिर हेर्ने हो भने त्यहाँ पाउँदछौँ। 히스기야의 성공적인 종교개혁은 이제 그 히스기야와 그 왕국이 하나님께로부터 복을 받아 강대국이 되는 것을 이루게 됩니다. हामीले 29 पदमा हेर्नु भने होइन परमेश्वरले साँच्चै नै हिजकियालाई धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो। 히스기야는 선한 왕의 대표 인물이기도 해요. 그런데 여기서 히스기야의 업적을 한번 이렇게 좀 요약해서 보겠습니다. राजा हिजकिया राम्रै राजा हो, तर राजा हिजकियामा खराब पनि थियो। 첫째로 히스기야는 아까 그 앞에서 설명했듯이 히스기야가 결심을 했잖아요. 잘못된 것들에 대한 개혁을 해야 되겠다 하고 결심을 선언했던 내용하고 연결이 됩니다. 그래서 첫째로 예배가 회복됐어요. 예배 생활 회복. हिजकियाले गरेको राम्रो कुरा हेर्नु भने सङ्गति आराधना भएको छ। 두 번째, 성도 교제의 회복. दोस्रो चाहिँ होइन मन्दिरलाई एकदम सुधार गरेको छ, सफा बनाएको छ। 세 번째, 성결의 삶 회복. अर्को चाहिँ नि होइन जति पनि विधि विधानहरू छ असल बनाएको छ। 네 번째, 영적 회복. आत्मिक रूपमा पनि राम्रै बनाएको छ हिजकियाले। चौथो, 다섯 번째, 우상 숭배 타파. अनि पाँचौँ चाहिँ मूर्तिहरू सबै हटाएको छ। 이렇게 해서 히스기야는 13대의 왕으로 여호와를 경외하고 하나님의 거룩한 일에 힘쓴 선한 왕으로 남습니다. यसरी असल राजाको रूपमा राजा हिजकियालाई हामी पाउँदछौँ। 13औं राजा। 33장은 이제 므낫세가 이제 히스기야의 아들로서 므낫세가 또 통치를 하게 됩니다. 33 अध्याय राजा मनस्से। 또 히스기야하고 반대로 므낫세는 또 가장 악한 왕이라고 합니다. अनि यो मनस्से चाहिँ खराब राजा मध्येमा एउटा। 55년을 다스렸는데 우상 숭배를 했습니다. जुन खराब छ त्यसले धेरै शासन पनि गर्छ। 55 वर्ष शासन गरेको छ, जसले चाहिँ कम्ता धेरै मूर्ति पूजा गरे। 그래서 하나님께서 이제 그 악한 길로 가고 하나님이 권고를 하는데도 이 므낫세가 듣지 아니하니까 아수르 나라에 붙였어요.
जति भन्दा पनि जस्तै हामीले 33 अध्यायको 10 पद मनश्शे जब राजा थिए परमप्रभुले बोल्नु भएको थियो त्यसले वास्ता गरेर त्यसपछि कारणले उसले होइन दुःख पाएको हामी देख्दछौँ। 그래서 아수르 왕이 이 므낫세를 잡아가게 되니까 그때 이제 회개하게 되는 거예요. जब असुरका राजाले मनश्शेलाई कैद गर्दछ त्यो बेलामा पश्चाताप पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। 그러니까 하나님이 그 기도를 들으시고 다시 예루살렘으로 돌아오게 만들어요. अनि मनश्शेले एकदम पश्चाताप गरेको छ आफूले जब कष्ट भोगे अनि हामीले 12 पद आफ्नो कष्टमा तिनले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको निगा खोजे भनेको छ नि 12 पदमा अनि परमेश्वरले उसलाई फर्काइ ल्याउँदछन्। 그래서 국방을 튼튼히 세우고 나름대로 우상을 제거하고 하나님을 섬기게 했습니다. हामीले 13 पदको अन्तमा हेर्नु चाहिँ तब मनश्शेलाई परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भए जब उसले दुःख पाएपछि। 므낫세 하면은 악한 왕, 히스기야 하면 선한 왕 이렇게 기억하시면 좋을 것 같아요. हिजकिया राम्रो राजा, मनश्शे नराम्रो राजा। 자, 그 뒤로 15대 왕으로 아몬이 왕이 됩니다. 아몬. त्यसपछि गएर 15औं राजा अमोन। 아몬은 짧은 2년 동안 치리했는데 악한 길로 가다가 반역해요. 그래서 반역으로 인해서 죽게 됩니다. अमोनले 2 वर्ष जति शासन गर्दछ त्यसपछि त्यहाँ षड्यन्त्र हुन्छ षड्यन्त्रमा उनी पुर्लुकै मरिन्छन्। 그래서 16대 왕으로 또 요시야가 왕으로 등극을 합니다. 그래서 अनि 16औं राजामा चाहिँ हामी योसियालाई पाउँदछौँ। 역대하 30 지금 33장까지 강의를 했습니다. 34장에서부터는 다음 시간에 하도록 하겠습니다. हामीहरूले 33 अध्यायसम्म हेऱ्यौँ आजलाई हामी यति नै गरौँ। अब हामी यो हप्तालाई त हामी अब आउने हप्ता बिदा एकचोटि क्रिसमस पछि हामी भेट्नेछौँ। 유다 왕국의 20왕을 이렇게 이제 간단하게 좀 살펴봤거든요. 그래서 이제 여러분들이 역대하를 쭉 읽어보시면서 이렇게 강의 들은 것을 좀 생각하시면서 읽으시면 그 내용이 좀 더 쉽게 이해가 될 줄로 믿습니다. यो राजै राजा लडाईँ झगडा हेऱ्यौँ हामीले वास्तवमा यी राजाहरूद्वारा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो होइन। 20 जना राजा हेर्दैछौँ अहिले हामी 15वटा राजा सक्यो अब 5 जना बाँकी छ जसमध्येमा राम्रो राजा नि छ नराम्रो। राम्रो राजालाई परमेश्वरले आशिष डोर्याउनु भयो नराम्रोलाई पनि परमेश्वरले डोर्याउनु त भयो तर उनीहरूमा दुःख चाहिँ थियो त्यो कुराले हामी हेऱ्यौँ। 비교적 이렇게 좀 성경을 스토리 이야기식으로 이렇게 쭉 읽으시면 이해가 될 텐데 이렇게 부분 이렇게 하니까 조금 모르시는 분들도 있을 수 있어요. 근데 이제 강의 들은 것을 기본으로 해서 요약해서 여러분들이 메모해 놓은 것을 보시면서 성경을 한 번씩 읽어보시면 더 좋으실 것 같아요. 34장부터 35장, 그러니까 그 34장 이후로는 다음 시간에 하고, 마지막 남은 시간은 지금 2주 후에 하게 되잖아요. 그때는 이제 제가 전체적으로 한번 또 요약 정리를 해서 하도록 하겠습니다. हुन्छ हामी यो 33 अध्याय अनि अर्को क्रिसमस पछि हामी 34 अध्यायबाट हेर्नेछौँ त्यसपछि फेरि हामी दोहोऱ्याएर हेर्नेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ।